al gran finale Superenduro Powered by all'orizzonte dell'illusione, oltre le falde della... Ciao. Looking forward to a nice day on the bike? Yeah, nice weather. We know that the trails are nice, so it just could be awesome. Have a nice day. Thank you, you too. Oh. L'incoscienza svenduta al banco di una bieca indifferenza. Ebbene di ogni generazione, detti contrari volti alla moderazione, servi del vento, miti traditi, spazzati al largo dalla danza dei banditi. Ve le spiegate sopra giorni abbandonati, salvati a bordo sopra un circo di pirati, su antichi fastidi, macerie e falsi miti. Tuona invisibile la danza dei banditi. Tuona invisibile la danza dei banditi. Tuona invisibile la danza dei banditi. Fiacca e malata, sono il bandito di un'idea dimenticata, ma un vecchio canto di idee distorte condanna il sole spalancando le sue porte. Indietro va, madre idiozia, apre i battenti di antichi re, vecchie agonie, nuovi antenati, ma sotto un ponte tuona un circo di pirati. Ve le spiegate sopra giorni abbandonati, salvati a bordo sopra un circo di pirati, su antichi fastidi, macerie e falsi miti. Tuona invisibile la danza dei banditi. Tuona invisibile la danza dei banditi. Tuona invisibile la danza dei banditi. Ve le spiegate sopra giorni abbandonati, salvati a bordo sopra un circo di pirati, su antichi fastidi, macerie e falsi miti. Tuona invisibile la danza dei banditi. Tuona invisibile la danza dei banditi. Tuona invisibile la danza dei banditi. La danza dei banditi. La danza dei banditi. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore.
Ma oggi è andata abbastanza bene, era una gara molto dura, lungo percorso, speciali molto fisiche. Io ero qua per portare a casa il campionato, per cui la mia priorità era di arrivare in fondo, di arrivare bene e vincere questo secondo campionato consecutivo era l'obiettivo di oggi. I didn't go too fast. That was really fun. I'm a little disappointed with my results, but I'm not too worried. It was so much fun. It was cool. Favorite stage? Oh, gee. I think I liked the first one because I was fresh. It was great, really. It was very tough. I wasn't really well prepared because I had quite a huge injury this summer. So it was just really good for me riding here in Finale and being here and see what all enduro stuff is up to. Hey, awesome. Certainly a tougher day than I think I expected. Having the stage times that you have to get to the start, you know, on time, makes it a different challenge in itself. It's not just about riding the stages fast, it's also about getting to the start on time. And there's some pretty long climbs, you know, 20 minutes up to almost 50 minutes an hour to get to, you know, pure climbing. So it's a challenge not just for your technical skills, but also for your fitness. And you feel like you've done a good day's bike riding at the end, I can assure you. It's been cool. Super je bilo, ja to volim, znaš, staze dobre su bili ovdje u Italiji, najbolje što ja volim ovdje da budeš na beach i sunce i dobro jelo, to je super za mene. Hvala. Hoćeš još probat? Šta, pastu ili picu ili šta? Ja, enduro, da, dobro, da, to ću još jedan put probat. Iduću godinu onda. Tanja, kako si zadovoljna, kako si se imela na današnjih 5 etapah in 1500 višincih spenjenja? Pa je bilo prav čudovito. Tako na izi lep cel dan, 5 izjemno lepih spustov. Od začetka sicer značilno zame, da sem malo bolj trda, da grem malo slabše, zato prva etapa ni šla najboljš, pa skozi boljši in zdaj bi kar še kjera odpeljala, tako da super, sem zelo zadovoljna. Boš še poskusila, morda tudi v Sloveniji kakšno? Ja, srčno upam, da se bo kaj organiziralo v Sloveniji, tako da če bo kaj, sem gotova tam. Ja, fajn. Razbito sem s takim bajkom užitek. Nimaš kaj? Dobro je, ful. Je to zate disciplina? Of course. 100%, ja. To bi bilo to za furat. Gor v bistvu moraš biti tudi kar solidno, dobro pripravljen, da lepo priješ v limitih, pa da si pol nisi preveč zjeban za navzdol. In to je bilo v bistvu za nas, ja. Malo cross country, malo downhillov, nekaj vmes skoraj. Tudi na stageih je treba meni full terat, full goniti. Malo treba bajke poštimati, na to pripreti, pa bi bilo po moje kar dobro, no. Drugo leto se odpravljaš v kategorijo Master, poskusil se boš tudi v spustu, tudi v enduro kaj, imaš načrt? Ja, mislim, da sigurno bomo kako dirko furali, no, morda celo več, upam, nismo pa še zmenili zdaj. Se bomo verjetno zdaj po tej dirki malo pomenili, samo jaz imam občutek, da bomo furali, ja, tudi to disciplino, ja. Ker to je rock'n'roll, ja. Primož, si že slišal kakšno pripombo, da mogoče ni bila najboljša ideja, da si peljal ekipo na enduro dirko za konec sezone, ali so se imeli fino? Mislim, da so se imeli zelo, zelo fino, pa ne samo zato, da smo uživali, ampak tudi ena nova izkušnja, ki lahko tudi v cross country, ki prav pride. Sploh Tanji, mislim, da je razširilo malo obzorja, pogleda na gorsko kolesarstvo na splošno. Tu je bil lahko malo namen je bil druženje, malo na drugačen način, ne toliko usmeren prav na tekmovalno in one sekunde, ne na rezultat, ampak videti nek drug način, format, ki mislim, da bo v prihodnosti zelo zanimiv, tudi na svetovnem rangu. Ti osebno pa si pa mogoče najbolj zagret zares za tole disciplino? Ja, sem, ki mi v bistvu leži, ne. Jaz sem začel z downhillom, ti to dobro veš, ne. Potem sem dosti hitro presedal cross country, leži mi spuščanje, leži mi klanec, v bistvu mi leži vse, kar je povezano z gorskim biciklom in mi je v redu. In možnost imamo tudi v Ajdovščini zelo dobro organizirati kakšno tako stvar, ki imamo terene, imamo vse.
tudi italijanski organizator je zainteresiran, da se bi z nami povezal. Tako da zadeva znajti naprej, no. Bomo mogli malo po moje ledino orati, ampak v Ajdošni so tudi zagreti, predvsem Kampelc. Pa mislim, da tudi Črn Trn bo imel interes, da bi eno tako dirko speljali skozi. Pa bo naš idrijski klub še malo pomagal, ne, pa bo. Ja, zakon je bo, kaj ne rečem. Preživel sem, pa še stavil sem dobro, to je to. Nisem navajen tako razfukanega terena, sam. Tudi najboljši so tako začeli. A skrivnost, kakšna je bila stava? Ne, interna. Ne ostane. Pa je drugi udeleženec skrivnostne stave? Tako je. Ja, jaz sem izgubil stavo. Malo izlet iz proge, malo lomljenje felten, pa tako ti to pride. Boš še poskusil tole? Ja, bom, z veseljem. Z veseljem, ampak moram pa pred tem iti vsaj malo na kolo, vsaj ne 3-krat. Na mesec? Ja, ne, vsaj ne 3-krat v enem tednu, preden gremo. Pa če grem po 3-krat na mesec, če prej pa še toliko boljše. Reni, Absalon! Nicola Muñoz, Angela Nazionale, grandi le nostre superenduriste. Ciao! Ciao! Dragi, kot je že bajka.